Aing suksema antuk kalah sane ketiba ring sekian titiang. Sedereng titiang matur amatra lugrayang rien titiang. Nyihna yang rasa bakti majaring hida sang yang widiwasa. Sangkaning asung kerdawara nugrah hida titiang kaping kalih ratu dedane makasami gumanti setata ngemangguhan karayuan dan kerajangan malarapan antuk nyakupang karo kalih ngiring unggahang puja pengastuti pengastungkara Om Swastiastu. Aing majeng ring mudaning jagat kota Denpasar Bapak Wali Kota Sridahat Mustika yang titiang majeng ring para ulaman makasami talar sanewang yang titiang majeng ring angga panureksa wimekara pidata bahasa Bali sane talar wang yang titiang majeng ring pemilet wimbakara pidata bahasa Bali sane wang yang titiang saha kateka tekaning para pamiarsa makasami sane tresna sehen titiang sesanti angayu bagia ke atur renggalah sane becek puniki presida rades titiang mapulung rai masadu ajeng majeng ring ratu dedane makasami ring parikrama bulan bahasa Bali sane keping 6 ring warsa kalih tali 24 puniki domogi je sangkaning paswecanida ring luaran kayangan 3 iraga makasami gumanti rari setata ngemangguhang kerahayuan lan kerahajangan rikalani ngemargiang swadharma kahuripan. Aing radio dadane ringgalah sane becek puniki purun rares prasangga titiang nyarengin wimekara pidata bahasa Bali ring rahinane mangkin sane memurda jana kerti dharma sadu nuraga. Aing radio dadane duaning tamat titiang kalintang pastika res padawekan titiang puniki sekadi ikunang-kunang anarung sasi nenten presida jagi nagingin kayun ratu dadane makasami. Aing ratu dadane sanewang titiang yening maosan ini jana keti dharma sadu nuraga pastika sampun tetuak nyane mangdene jatmone makasami presida raris mau parilaksana sane becek dharma sadu budi lan olas asih manut sekadi pidabdab utawi pitamtam sangawarat guru wisesa inggih punika nangun satkerti loka Bali. Aing radio dadane ring up jagat sekadi mangken puniki mangene presida raris jatmone mau parilaksana sane becek dharma sadu budi lan olas asih manut sekadi daging pidekat ida pranama desi demen inggih punika beli nemangken makingken meyasa lacur doang ngelah karang sawah karang awake tanurin guna dusun neka anggur ring desa-desa. Inggih radu darane menawi sampun seuninga risejeroning tetuak daging pidekat ida pranama desi demen punika ngiring sani mangkin nabdabang pedewekang melajahang raga melajahang angga mangnene presida rades uning sanika bos iwang kelawan patut yening raga sambut uning iwang kelawan patut ring jagate ngiring rades sobiah ring krama desa ne mangdene krama desa makasami uning mau palaksana sane becek dharma sudi sadulan raharja aing yening sampun mapalaksana sane becek pastika jagi setata ngemangguhang kerahayuan sekadi bawas ring sasrene ring hulu ring helet ring pringa ring laya ring gironing peperangan kuneng tarteka ika ikang baya risang darmika apan sang subakarma rumaksa sira suksemanya nih yening sampun hiraga melaksana sane becek utawi dharma diaston ke hiraga megenah ring genah sane kalintang mayaning jagi setata ngemangguhang kerahayuan duaning sang sane melaksana dharma utawi becek
jagi setata ngemanguhang wah pikadenipun sani setata ngemanguhang ayu. Aing radio dedane kade sapunika bos titiang wau ngiring sani mangkin pelajahang padewekan mang dari iraga raris serta eling ring DJ iraga megenah setata raris mau palaksana tri kaya parisuda manah cika wah cika lan kai ke parisuda iening iraga sampun mau pelaksana kadi sapunika setata eling raris ring hida sang yang widiwasa eling ring agama iening iraga sampun setata eling presiden raris iraga nureksa ring padewekan iraga mulat sarira duaning wenten ke bos apaan ikang manah ngarannya ia ika witning indriya ma prawarti ta ia ring suba karma ma tangian ikang manah juga prihan kahadatannya sekarang suksemanya ne sane ke bos manah wantah mawiwit saking indriya nika makawinan metu raris parilaksana sane becek utawi sane kaon nika makawinan ngiring sane mangkin ngerat indriya ngerat manah mangnin setata raris mau parilaksana sane becek ingih radio dedane yening iraga sampun setata presida mulat sarira setata ajak ring padewekan ajak ring angel sapun napi je ageng gegodaan sane rauh ring jagat kaliuga sekali mangkin puniki pasti ke raris iraga presida jagi ngimpasin nika makawinan dan surut-surut titiang nunas majang ring ratu idadane maka sami ngiring pelajahang padewekang melajahang angge pinake anggen sarana jujur jiwa paripurna Jana Kerti Darmo Sadu Nuraga presiden raris ngemanguhang tujuan agama Hindu ne ingih punika moksatem jagat dita ye ca iti dharma gemah ripah loh jinawe tata tentrem kertera harja tatan kirang apangan kinum wahya diatmika suka dan pewali duka sangkaning paswecanida sang yang widiwasa aing radio dedane kadia sapunika presiden titiang matur duaning tamet titiang kalintang luwir sekadi anambahi asening abdi winaluya padewekan titiang puniki sekadi nampesen tasik kesegara pastika sampun itasik ical meh rasa pakah pahit ipun nenten kantun nenten wigunan ipun itasik ring segara inggih radio dedane menawita raris wenten atu titiang sane nenten manggah ri sejeron adnyana radio dedane lan jero kayun maka sami nika sane metu sangkaning tuna pawiweka tur maning kawirasa raris majang ring jero kayun radio dedane maka sami nika sane tunasang titiang pemari suda agung pangampura lungsur titiang duaning kebana antuk tamat titiang kalintang nenten presida raris titiang matur sane presida ngemutuang pekenak ri sejeroning jero kayun radio dedane maka sami duaning tanhana wong saswata anu lestri kang buana enten wenten jatmone sempurna ring jagat puniki punika taler padewekan titiang nenten presiden ada titiang lempas ring sanika bos ruwo bineda iwang kelawan patut aing ratu dedane kadi sapunika presiden titiang matur pinaka wasana ngatur puput dan titiang antuk para mosanti Om Santi 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 Om Suksma.